Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Musidɓe am tedduɓe wontaɓe winde jangen, hari mi salmini on, mi salmini ɓe gure moɗon. Wonde salmingo on hen ko mirawo moɗon janganakkujo moɗon Ali Umar Guire. Hari mi ariɗo fi hollitagol on janamɓe kadi no falora bindol meɗen ngol hande e ɗo Nigeria. E ɗo kadi emi addana en vidéo on ƴeewa ɗo laaron sukaloy tokosoy ana janga karfeje ɗe e ɗo to leydi Hausaɓe. E ɗum kadi ana moƴƴi enen kadi wawen ɓeydugo wakkilagol fi bindol ngol, wono ɓenɗon janamɓe ɓe kolli eɓe falora bindol ngol. Enen kadi tu ɓeyden wakkiloɗen buy janginen bindol ngol. E pullo kala e tawa hande kadi ana haaji a wi'e pullo o wawi bindol ngol. E ɗum kadi hayto jonɗo to hayto enen kadi en joppi bindol ngol, hamɓe kadi tu eɓe janga eɓe jangina sukaloye maɓɓe. E ɗum kadi ko bindol ngol wartoya e haala maɓɓe jaɓete jangi. Amma jonɗo kadi to en wakkili janguɗo bindol ma hande jango kadi ko haala ma woni jangugo to a wakkilake. Ɗum kadi ko enen wakkilotoɗen daren kutiniren hakkilo meɗen ngo Allah hokki en. E jonɗo kadi hari mi salmini dendagal winde jengen Atlam e kala to woni. Mi salmini kadi wakkiliɓe fi Atlam jemma e ñaloma. Mi salmini kadi sincamɓe en bindi yo Allah Adalama basa papa raifa ikoda jawa na kaya jaja haka gayyan tanga.